Kanlong ka jingkemen ka bakrau nakamenta ki paiba ka Them Riboy district hi barok kawei. Hakaba kani ka district Shenhi kan sayo ban priang ya ka jingtei ya kawei ka International Standard Stadium hapo ka Madan joka Kurkalang kabadon hapo ka Snong Lumlai Kla Boy Rembong. Hakaba kani ka stadium kani hap kat kum ki Kerdan jong ki stadium jong ki jela Baper hakaba ya kani ka stadium ansa peno kamru nakamenta ban pelong ya ki jinge kop elakai sport nakamenta ka national game kaban salong haus nem ajar apua. Ya kani ka jing angnut bat ka jing post new ya kaba ansa pun urlongshen lanang penskem dei hadin ka jing lek ban ya kendu da kinoilam ka Riboy District Sport Association kibadei kinong pek nong kmi jong kate ka Kurkalang Stadium lembat kibor peniat snong ka Lumlai Kla ya uba bantedor lengdo menteri badi pek ya katnat sport and youth affair ne kasngi hapo sekretarian. Hakani ka jing kendu yo menteri katnat ilakai jong ka jela laidon langru da ka kong 1 Rilin AM Boot director ka sport and youth affair uba RB Shadap kum president ka RBDSA uba GS Shadap vice president lembat kiwe kino ke kam ka RBDSA laisen ran langru hakani ka sngi nakaliang kibor no peniat snong ka Lumlai Kla balalam khmat da uba taiwel rempei rang ba snong lembat kiwe kino ke kam jong ka snong. Hakani ka jing kendu lai tai sani bha halor kilat klenti kumno banla ban pun urlong no yakani ka jing trang ban pen saindur ya ka Kurkalang Stadium kabadei kawei ka stadium kabadoni ka jing he kumba khat pra akar EA bat kabaderu kawei ne ki stadium ka bapaka hapo Riboy district ya ka ba anla banteno yakani ka International Stadium ya ka bala mangru haka jinglut ka banlong kumba khandai pho klur tengka EA lengba kani ka jingelang nakaliang menteri katnat elakai lembat ka director kilapan scam bakakam kalanang ya chakmat bat kabasa kalong satang banyo ya ka jingbit napo kalo department batru naka finance department pan bishar bnia halor ki jingdukam baro hakabala kermen skemru bahapo ki artayo ansala pat ban sedang no ya kakam bat ka jing IT ya kane kamadan yela kai syaka sarkar jela kedua lang ini ki nongkin kam presiden juga RBDSA bat kumjo nakaliang kasnong Kurkalang ro bat ngidan lang MLA juga Omroy MDC juga Mawati ni penbaik nak benta kani ka Madan Kurkalang ban IT syaka government nilayo manishong nilayo banya til nilayo banya kran shibun di wedai bat formalities nak benta ka jing IT ka jaka syaka government mangila propose ban chna ya ka football stadium hantai nak benta national game debat ka jing kran kalong ka job bat ka bayar nanti bat na tharai katukan ni por subu apo arteo nila ban pendap di formalities bedai na kalian government syua bangin ya sign ya ka agreement bar ka shino kata kali ke bang ya syong tan baru kita ya setenab lut nilai shimlang itu negara bangin ya chakmat bangin pendap ini ka por ya Tolong lembaga ni ke discussion ke balo lo mentasngi pilai rai ba pin presiden no hi ka kam dapat nakaliang komen nilai presiden hi kam nilai ya ijing syaka kam kalaya tama kidang don ki katukan ni ki mat ki bangi haban ha syuko ka lo department naman syai nang ba kanum don kunu ke jingbet ni kanum don kunu ka ban kata pada dia nabut kan adin mangila dan penbaik la sign ya agreement ni ke sino ba government ha bai de baka jinghe jong ketika jaka apa kumjur ka estimate ato kala don kanu ka jinghe kena nakaliang komen nakalian ke jinghe jong jaka ka jaka dalam kumba khatra akar hikna kata kadai nakalian cuki kumbala ya menjurlang but nakalian jong ka government gila propose ban chnai ka International State of Arts Football Stadium kaban kot kumba khandai pokro di kata kadai nak benta ka national game kata kadai ka bang gila ya propose nakalian government namang yapan pedap syai kini formalities kini kata ne ladat kini ngata layak syai syahmat kam terkenyat saya dia halo baga ide baga jingjet igni kena ki ban represent ya kan national game hato kan nakaliang government lembaga sport department kadon nem kanu ka jing paikmat syaki kena ki ban hapo Riboy district lembaga kino ki feel of discipline lai jong ka sport kini kini laidon ka team preparation ka balade constitute aslam baga team profession kan le yobadon kam dan baro ki district juga state ki bakim ji ki kena milakai ki different discipline ki wani shin benta national game ila IT team preparation nak government thank you Profession ni yang ka jingkili joki ini wan jungi mentak ski hangne kalau nak benta pendap ya beda ya te ya ka agreement jadi hubungan ini nayo ya baju syai nak yang jong minister bagi dangdon sakat tu kan lagi benta di bangin gede ban api ya meni pendap nak yang jong minister ulah ai ke jukula
bukan le sistem ban pendep yang dikam di Agro Department, bagi Finance Department, harga bahapo yang kasih yo ba ai kai jumlah rekening yang ni ba yang sa pendep yang ni ka agreement. Nak lihat ke senang tu di kawan lang ni, nak lihat jumi ku official jong ka RBDSA yang lagi poin. Hari itu jumi ka mengkong ni lah semua ba dari menteri seni bang pendep. Jadi badan kita gijirat di badan hab ban dan penbiang ingin haban ban biang stasi sempat. Bat hak jing keren bat minister mai kumba Aisyah ya kular bat baru ya kene ka kurkalang yang badan jong kurkalang badan hapo jong berembang senang limit kala. Jadi gue nang badan kiwat ke state ru don sia ke angnon ban yo ban pendep no ya kene ka tre. Dan hari juga porro ki lapan pau hi bagadon ka potensiality na kabenta ki samla jumi na kadong boy ba mikmat hak state hak jelas jumi na kabenta ki baik kita gabun di sport disiplin apa jumi jelas ini ni dapat dokumen bahwa state buat minister ru pau kata mana kalian juga direktur di pau kata ingin do jengkelmen banyak kan stadium min sayo banyak ini pendek ya thawat namanya sign apa jadi tayo banget. Teh kabai di berkacing pengkret nam takan national game pi nak kalian kesenjuk ke bahe apa Rebel District kirion kono kacing pengkret nam taki disiplin nam taki kena jungi ki bodon syai taki sap bani shimenta mikmat ya kajelah taka national game. Lada ya keren ya gini ki bentar ni ki disiplin nak thanya di bojong ni lewat menta wat bang ngimpat poe kata kan national games rindik labun bahagi samla di balami wat ya Indonesia dui ki jelah nak kadong jogi. Tenda ngi lati kana lele ba kaneka national game kanwan nak liang jongi kum kariboy district sport association ngin hab banwat ikilat ia lenti mengin pemi yaki kena jongi nangte bakini simenta aki babun ki disiplin akan dengan national games Penuh kumbakalong mentah ite abangi la yak ndu lang merkmat nak liang jong kesnong bat nak liang jongi ru baru aliang ni la ya be angne don langin i terbasnong jong ni ka kesnong belum dak kelat mila penpau kemat jong minister ba mila ya penbaik lupa cuan wan cene maki ke baru kim dan cu kono jingwe belum ni adu peta ka HBD bertai madan mila dep ai wai shada BDSL asin kene kedai kesin ar baka BDSA kala shipcha ni kongressional ni dakwa sang bagilio madan apaka kamtam ka Eastern Boy ke jongi nang beti kun samla ki badon ha Eastern Boy lem kari boy baru kuai pinyo pen kam ni kai kamadan kumba ki kun samla jongi ki mi na kapor na mata kumno ban gila kai bubun ki jai gila kai sport ni kermen ba kene ki jongi kendu ki jongi mata ka sngi ba minister ni iba kalong ba siso ke ni kermen ba ngin salak men pendek ka agreement ba ka sports department leba minister in charge leba ini men pendek hapo kene tayo penuan dan kalian senong kamdon kano no kacing wet lani kacing thut apa ide bakane na kalian kesnong ila lu bunsin ki dorpasnong bat mendai tamanta nadu ki rumba senong nadu isnem hendak play ila net ekran bangin IT sha kano department bakloi ban ra ek stadium karoi kapar hapo kesnong ke jemi